Guys, are you ready at home for a song? Yeah. Are you guys ready? Yeah. We want you guys to approve. Are you guys approving? Niyavuma. Lalelani ke bani mana ngiphuma esilungwini. Niyavuma yini? Yebo. Apha amabhinqa. Now I'm a big lad to it. Ayike ngane zakwethu yona ivideo iyegcomele shanjalo ntokazi unomcebozi kodwa kuzokhumbula kwengane zakwethu ukuthi ke kunamahebezi ukuthi igcomele sha like album lizoyikhipha kulonyaka lo lihamba la ntokazi unomcebo ozikode bathembiswe ingane zakwethu ke ukuthi bovala isikhala sengoma esithi ke iParis angazi noma mhlambe nawe ukubona kuyiqiniso lokho noma mhlambe kupossible ukuthi angayikhipha enye ingoma ezodlula lapha iParis ehamba nayo nomcebo ozikode okanye ke ebazikhulumela lapha ngengxelo ukupromote ingoma entsha ezophuma ngaze kwethu ke lolu daba esengalo mhlambe kuthina kwakuphawula bathi ayiphume uyathanda nabalandeli bakhiphe kanye ingoma okanye abathanda hlala comment section ungitshela ukuthi wena ke uyayithanda le collab yamthandeni nonomcebo zikode ngila sponsor ngoma manje na kodwa ngithembisa uyabayafuna izinto ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho usubscribe